Kao i uvek, gradska opština Medijana imala je razumevanje za decu i po ko zna koji put za bebu više ovde u parku Sveti Sava. I mnogo radionica, mnogo likova, 16 likova se danas druži sa mališanima u parku Sveti Sava. To su najomiljeniji likovi koje deca vole, to su patrolne šape. Po prvi put u Nišu svih 5 koje deca vole, i Sky, i Zuma, i Rocky, i Chase, i Marshall su tu. Tu su i sapunice, i džungla, i morske igre, da malo kao uvod na more, je vreme za more i to je neki uvod. Takođe, tu je i takmičenje, do sada je bilo takmičenje za za najbržu bebu, a ovog puta imamo za najtatu i cool tatu. Oni se takmiče u sparivanju dečjih čarapica. To je ono što uvek tražimo po kući i uvek je to nešto što nam fali, ona jedna čarapica, pa da vidimo koliko su tate spretni, s obzirom da većinom to mame rade, da nađemo cool tatu i najtatu. Opština Medijana je pripremila nagrade za tri najbržih od tih superheroja naših, jer je to na punktu sa superherojima. I ja se nadam da će i danas, kao i uvek, ovde u parku Sveti Sava deca da se lepo zabave, da se druže sa nama i da pamte ove trenutke u parku Sveti Sava i ono što je organizovala opština Medijana. Iskoristili smo vremenske prilike da organizujemo jednu ovakvu lepu manifestaciju, a suština ove manifestacije jeste da ukažemo na značaj roditeljstva, na značaj porodice, da jednostavno podstaknemo mlade bračne parove na taj ključni korak u životu, a to je brak, da se rađaju što više dece, a gradska opština Medijana, kao što znate, ima dugogodišnju tradiciju što se tiče pronatalitetne politike i podrške porodicama. Ove godine finansiramo 21 bračni par za vantelesnu oplodnju sa po 200.000 dinara. Ono što je bitno u tom slučaju je da mi ne ograničavamo ni broj pokušaja, ni da li će se vantelesna oplodnja obavljati u zemlji ili u inostranstvu, niti apsolutno ne postoji nikakva starosna granica. Trudimo se da se rodi što veći broj dece, da imamo što veći broj Medijanaca i Nišlija i trudimo se da jednostavno i ovaj dan koji nismo slučajno izabrali, koji je Međunarodni dan dece, iskoristimo i ukažemo upravo na značaj porodice, na podsticanje rađanja, da se rodi što više dece kako bi opstali kao nacija i kako bi mogli da idemo dalje u budućnost.